Rainbow Mizo Channel kanulom theu chewa voin hi June tha nitober June nisom thum ania kumchan ve kanlo chuangkai ta thlathar lim taka chuangkai theu turin du sakna chibai kan buk theu cheu ani Iran US le Israel boruak aching chivet noi mai khovelin athiron thup he boina hi voile khata aronal chokluaya major escalation thlengchia silovin tit for tat move kalpuin bom hlom tak tak mangin hanin changlet ton le thut train nimin lama kanron report to in beinakha atop tan mek ti lain tharum hanga in beito lo turin anin rem ti anpuang ani kha tichoni west chuan memorandum of understanding chungchanga inbiak na haumdon ti ansoya mase chanchin kanbot saila thleng hian cross signal omeka Iran chuan angin biak nama schedule ani lautin anron hial hane hetiang borokara hian US Central Command Chief Admiral Brad Cooper chuan Middle East ramfroi tu te amhukola Israel le Lebanon inremna chungchanga zinanga soi ani lain US sipai Middle East om te atloa hemi chungchanga hian ngai that chia lona omek bok ane thil thleng thar chikrang trang tam tak om nola chung ta chu tunruma hian kan bi chiang don ani kan video like le comment te in lo petrin hi kalom tak mewa ka reply vek thai thin lo chewa chu wangin tuntruma kalom thu sai na hi milo pom sak don nia ral thum hanga in chanlet ton burbur na chu atop tran deu chau tia US President Donald Trump chuan voin tholeni hian America le Iran meeting chu khata khopui doha nei ani don ani tin aron pongta ut maya in chanlet ton na tak tak mai hom zo chawa chumi wang chuan oil man po asang chomeka hetiang kara hian United States of America le Islamic Republic of Iran hian in biak na anei tak tak thaingu tangemo tin rin hlelna in mipuiten an thira the Times of Israel chuan hetiang hian President Trump hian apuangna Iran nuaibo vek turang hiala awaw nuwa hian meeting hi aom thai tak tak beiseina asang lo lea zona po aom mekani tin an reporta Trump chuan Iran chuan meeting nei anron nge na anron requesta chu meeting chu naktuka doha nei aniang tin nizan khan President Trump chuan Truth Social lampanga aron jiak thung ani heminua hian athusai hi ronsoi fiazuin White House Press Secretary Caroline Levitt chuan Fox News nena President ayo in special envoy le advisor tachu doha meeting a antel donani ti asoya he meeting lowam tur hi meeting poimo le thunai tak high level meeting ani donani tin asoi bok ani masengai thadlona aom thu report aom zuinuala US hian he meeting atan hian Iran confirmation ala nei lotin hansoi zui ani Masa the Times of Israel chuan White House Press Secretary Caroline Levitt chuan Nizan Khan US President ayo tachu naktuka Iran nena meeting nei tura beisei ani na mun doha khopui panin hankal donani ti aron pong leta Caroline Levitt chuan heti hian Special Envoy Steve Witkoff le Jared Kushner tachu doha kalin Memorandum of Understanding MOU chungchang soiho nana meeting poimo taka antelang high level meeting nei ani chung hian anhuailama technical talk po nei ani don bokani hatia US lamin anpuan dana tanga halandan chuan inbiak na hi arwalin doha hian chinhia kalpui tur ani dona high level meeting anei meklai hian hemirwal che hian technical talk po nei turin ruamman ninalang bok ani hetianga inbiak na lam hoizonga malak na omanga soi ani meklai hian US Central Command Chief Admiral Brad Cooper chuan Middle East lama hun alo mangve mek thunga CENTCOM Chief Cooper chuan Lebanon Military Chief General Radolf Heikelnen anin bia hei hi Israel le Lebanon in kara in remnatana framework agreement ziafel to chungchanga in biak na le soiho na ani deu berani hantia Heikel le Cooper ta chuan Lebanon le ache vel ramtea thil thleng thar berber te hansoi duna framework agreement ti hlotlin thainan in biak na kong chu zo chun zom le in rem na zom chu thil poimo berani ti a hrilani hanti hei baka hian in rem na pangai tak om thaina tur hian hlotling taka thil kalpuya poimoa CENTCOM Chief le Lebanon Army Chief te hian malam hunatan thodun na ti chak zoldan tur te an soidunani ti an report boka
haikal chuan US in Lebanon atan puya wangin lom thu soya tin Lebanon ram himna le remna le muan na hum hal thainan US chu Israel le Lebanon in remna hian thuk jokin ain rolanga yani ti te an soilang boka CENTCOM chief Brad Cooper chuan Lebanon sipaitene na hanin kara thodun na chu chunjom zelani donani ti a soilang bok ani mase Middle East media rang ten Lebanon chau hi CENTCOM chief hian atlo lawani ti hriatani hantia Middle East sa Iran eptura US in sipai athon lu te atlo kwalani ti an soiboka Lebanon atlo hi in thupna mai chau ania sipai te US Central Command in thupe khuna chachuak turin anin payam ti le eng din huna nge han din ti te en fein ajin joka tin Israela US sipai omek te anin peidan te en fein atlo bokani tin han report ani tichuan the Times of Israel hian report an pek chunjom dan chuan US military lam chuan an commander Middle East sa ajin chungchanga thuchua anon chiamta ajin chung hian Israel le Lebanon khroitu tenen anin biani ti an puanga CENTCOM chief Cooper chuan official poimo tenen meeting poimo tak mai hanaya Israel Defense Ministry chunga mi poimo tenena in muna hanai boka Lebanona president le Lebanon sipai hotu tenen in kom na hanai bokani tin thuchua anon siamta CENTCOM hian an chaizel dan chuan Washington DC framework agreement an siam in remna chu lotling taka kalpui zui dan turte ramdang khroitu tele sipai tanen po ansoi howani ti ansoi boka Israel Defense Minister Israel kat chuan CENTCOM in he thuchua anon siam ma hian Cooper nen inbiak na anayani ti alopong toa nem nge aloni to ane tichuan the Times of Israel chuan chiang taka hriat thai china chuan Israel US sipai omek te omna hmuna tloin anin peidan te ral beitura malak na le ruam manna engkim an kalpui dan jongjong te uluk takin inspection na in ain fiani hantibok hetianga CENTCOM chief Admiral Brad Cooperan Middle East sa Lebanon le Israel te US sipai te atlo kwal nuwa hian The Times of Israel chuan US hian Brad Cooper mang hian Lebanon laka in pha niam turin anor nia hria tania in biakna nei nuwa Israel Defense Minister Israel kat chuan Israel hian Lebanon ram leilung lak tumna hanai lauti asoya masa Israel Defense Forces chu Hezbollah firfiak polten anral thum te antuna Israel laka anhlan kim malo chuan tuna Lebanon ram chunga Israel sipai te in kulna chin chu millimeter khat po anhung tolsan don lawani ti apong juita ane Israel Defense Minister Israel kat chuan press meet hena hasaidanin Lebanon chimlampang rambung threnatanga IDF te withdraw nu kirna chu athleng lawang ti asoya pilot program nuaya Lebanon sipai rualin Hezbollah holaka malathura mo phurna anlak na muntur mun ni tang chawin IDF te chu nu ki rani donani hatia mase hein nu dona po hi in nu dona tlon tling ani don lawa buffer zone thlengin hanin nuk dokanga Lebanon ramchung buffer zone mun ni tanga Israel sipai in nuk dok ta hi hanom chunjom dona mun dangjong kan lua china tangin millimeter khat po Israel sipai te anhung tol don lo hati Israel Defense Minister Israel kat chuan mi puitele tu te poin Lebanon atanga Israel sipai te in nudo hun hi longhak le lutuk su se Hezbollah hoten anral thuam te antun thlengin Lebanon ramchunga hian kanom zuidona chuti rual chuan Lebanon leilung te anrambung thren te lak hi Israel chuan engtiklai main atum ngai lowa Lebanon ramchunga kanin kulchan ber chu uncontrol thailo Hezbollah firfiak pol Israel tana poikhoina tumtam tak thlentu te hi dangchata anral thuam tuntir tura kan malak na tichak tu tana kan man mai chawani hati heibaka hian Israel Defense Minister Israel kat chuan international community te ramthren khatel katangin Israelin mun thuma security zone asiam te tanga in nukdok tura norna natak kandong meka chung ta chu Lebanon security zone te Syria security zone tele Gaza security zone atangtea in nuk doktura in norna hania mase heng pressure jongjong awang hian Israel chuan angai dan aso sandon lova Lebanon te Syria te Gaza te firfiak pol arm group krang te in kalpoin anthokho thina chung jongjong chu tuna hian ti top me kania heng khovel tana milhom tak mai firfiak pol te
zalen taka anin kalpo tona an che thau thailo na tur hian Israel chuan ati tur tula piang chu ati chunjom zel dona Lebanon ramchunga ani mo Syria ramchunga ani mo Gaza poni sela engma adanglam lowa in thunjoma in thurwala poikhoi tu ta chu mihrang dai nilowin angai vek ania chung ta chu Iran thlop firfiak polle arm group chi rang te ania heng ho thil ti wang hian civilian poisai lo tam tak te rap thak takin ko thlera tha an lo ni photoa chu wangin Israel khovel himjok na tan heng security zone pathum Lebanon te Syria te Gaza tang te hian IDF te nuk doktor hian ngai tuana kan la seng ngai lo hatibok The Times of Israel chuan Israel Defense Minister Israel kat hian US le ramdang ten an norna le European Union in nataka pressure an pek na hnuaya anom dawnlo ti anem heta Israel sipai ta chu tu thu ma zom tu ranilowa Israel ram hroi tu ten hena tanga thupek cholo chu an zom dawnlowa ma sei nuk dok tura order chu Israel Defense Ministry hian ati chuak dawnlowani ti chiang takin anem het bokani hanti heibaka hian Israel Defense Minister Israel ka thusai poimo tak mai chu Iran Indo na le Lebanon in linka in zom tir tum na hi thil thalo takania chu thil tum thalo tak chu US point apom pui ning ka khria hetianga in zom tir tum hian Iran hian malalo che chuan Hezbollah ho ta hi noi chimi ani toang hati US social na thu a soidon hian afim khur lea he thu ka soidon awang hian min ngai dam ro tin a soi ma saphot tani tichon hemin hu India tai ma chuan nizan zanlai pel nu khan Iran media Mer News Agency chuan report thar hanon neita Iran Foreign Ministry 2.2 Ismail Bagai chuan US IO 10 khata an pandon lia soi chu Iran palai 10 an thenon bram han tlona nen in zom na anei lowani tin aron saitam hiam maya US President Donald Trump chuan Tehran ngen na angin tholenia Doha khopuya inbiak na om donani ti alo saitoa Mase Ismail Bagai chuan thuthar thedar tu te akom na tun naya boina chuak ti top tumna memorandum of understanding kalpui hani chungchanga thil thleng thar berber te media ten hena arhila tuna Iranin angai poimo ber chu inremna hian thutiam tarlan jongjong te atakati hlotin ani theinana malak hi angai poimo berani hatia hemikonga hian US in Tehran laka athil phut inremna pomto te chu theito pin zom kantum meka US hian angai poimo lowani hatia Mer News chuan memorandum of understanding a thuin ziak rang te kalpui chunjom dan tur chu soilangin Iran thil nei an hrek be frozen assets te release ania crack na hnuaya ni lo Iran in oil te athon chua theina turin article number somna chuan US in phalna permit apedonani ti soilanania chu Iran chuan US in akalpui dan an fiame kani ti asoilang boka frozen assets te lia release ani theina turin article number som pakhatna kalpui dan tur kim changpo tarlan ani boka techon article number som pakhatna kalpui tura har satna omle thilchin felngai omte technical delegation ten en fiaturin Doha tunkar toblama hian ankal donani hatia mase chu US in tuna ponmek Doha khopuya inbiak na nei turanga han ponen hian inzom na anei lo ati tichon Ismail Bagai hian asoi chunjom danin article number 1 te number 4 te 5 te 10 le 11 te atakati hlotlin ani hnuwa chau inremna tlontling final agreement siam tur hian inbiak na tanturani ti hi memorandum of understanding article number som pathumna chiang takin a injiak boka Iran hian inremna tana inbiak chunjom zelna hi anhnolowa mase memorandum of understanding anga inbiak na nei chunjom ma thilti hlotlin masak tur te hi ti hlotlin ani phot kan phu tani hati media te zona changin Ismail Bagai chuan khata hian kal kantum ngeya kanramayo palai poimo tak tak mai technical lampanga mithiam bik te tir ani dona mase chu US official senior tane na inbiak na nei tura khata kal tur anilowa inzomna engma anei heklawa Iran thil nei hrek be khata sarkar kaltlanga release ani theina tura malakna tur chungchanga thilan fiaturin ankal don mai chawani hati Iran hian US thulel ha hi zom antum lo viawina khriata heti lai vek hian Iran President Masoud Pezeshkian chuan Iran technical team ten khata thilan wati tur te chiang takin aron soita
Iran thil nei hrek bea om mek zinga dollar tluk le ding on ruk chu Qatar kaltlangin ti chuale thon ki rani tur thu apuanga remna thuthlung hnuaya oil le petrochemical hrek na li ani thu anem het boka Iran mi puita tan chu nena ro puita kani tin ha soilang boka Masud Pezaskian hian grant na ya tola anti Iran puithiam how to sangper sobairi zanjani chu khopui thiang limang dawa han nei gomma awam huwa hemin huwa hian press meet an hena he thu hi asoi zuya Pezaskian chuan dollar tluk le ding on ruk chu Iran sum khrek beo mek te chua zalen ani dona hemi tan hian Qatar lam kanpan dona ni hatia Qatar Iran thil nei khrek be zongjong hi US dollar tluk le ding on som pani atling ani hatibok hemi chungchang hi US lam chuan soilan na hanai mi lawa Mernew sian an report dan chuan dollar tluk le ding on som pani tang hian avoi khatna tan hian US dollar tluk le ding on ruk man hu vel khi Iran tan release sani phat dona hei hi Switzerland in biak na le Islamabad Memorandum of Understanding kalpui chunjom dan tu ruam man na framework ka inrem na jinga mi ni atibok Iran President Masud Pezeshkian chuan ram throi tu te leader zongjong tele minister te sipai lam throi tu commander te elite le school no pangthangin kan thok khowa Indo lai khan thanem ngai takin kan baitlang thewa chung jinga mi ta chu tha anom theu boka ma se Iran Armed Forces le sarkar chu ram hum him turin kan ding dun zel donani hati economic pressure awang hian kan tla chetura an ngaya ma se mi puite chelna le pathian thopna wangin ne na kan changta ni hati bok Iran throi tu ta hian thule hla hanon nga viang maya Iran Indo na titop tura inbiak na nei mek Iran negotiating team atel Iran Deputy Foreign Minister Nibok Garibabadi chuan US laka Iran chu alakhau leni ti ron sai chuakin Strait of Hormuz chu Indo madin munanga khan akirle to dawnlo ti asoi tin Iran Mer News Agency hian an reporta Iran le Oman ta chuan Strait ta longchol na huna service charge chu lak angai thu han soi ve ve a Deputy Foreign Minister chuan Strait of Hormuz paltlang nana kongjob turbik remti munte romhan turin Oman nen inbiak na kan nei meka Iran le Oman te chuan kumsang khajakwa somsari pakua Iran Islamic Revolution hunlaya dan siam le Strait of Hormuz en kol dan tur chungchanga thutluk na lo siam to te aya ol samjokin kumsang khajakwa somruk le pariatta Iran le Oman ten an lo pomto kongpui ruat bik tele Strait of Hormuz paltlang tu long telaka service charge latura kan lo pomto chu kalpui tlang ani donani hati tin Iran Armed Force zongjong tele IRGC Naval Force 10 dinnai nang tlang nget tak anaya chu Strait of Hormuz a hian ramdang ten thunai ron tumnai mo ronin rolna nei an tumna zongjong chu daudala nei ti hi hania chungjinga chuan Strait of Hormuz a bomphum sut po atela US emo European emo engram main he thil hi anron ti turani lawa khau takin khwa khirna kan kalpui chunjom donane hatibok Iran Deputy Foreign Minister Garibabadi hian asaidanin Pakistan kai hroina hnuaya US nen Memorandum of Understanding bo chiat na haumani phot chuan thil holam te poni sela Iranin a chan let na natak athleng zel donani ti apuang bok ane inbiak na tran huntura US in aruam han chu voin thole ni hi ania India taima chuan janin vel ani dona hemi huna hian inbiak na haum thaidonem ti chu achiang thai turangai ane engponi se khwarel chiat na rap thak tak mai turmek tu Venezuela chungchang hi han report zokila kanron soilan to lirhing na satakawanga chiat na thengrap thak tak mai kha ronchonjom lain after shock chu Caracas khopuya le La Guaira khopuya te athenga hei hian ngong na tak anei chunjom lea khovel ram thrang ten eile in tur lamte sumle pai te tranpuina anthon lu ruya hei baka hian chanchua na thoktupol thrang te thonlu ani boka voin thleng hian lirnginga wanga in chim hnuya tangte chanchua na chu tho chunjom zelania The Guardian le Euronews chuan voin chonhudan ni thlenga official update tharbera chuan nunna chanjat hi sangkhat jasariain hantam to joka mikring tatana chiat na le harsat na
humanitarian crisis na satak chu atheng chun jom zela United Nations kai khroina hnuaya Venezuela hian chan chuan na chu tho chun jom zela nia darkar tin deu tho nun na chan zat le liam zat thi apung chho zela lir nginga wanga liam tur hi sanga somthum le pali hantling towa heibaka hian chan chuan na tho hi a hau taka mabak ko tak kan lanaya a chan chu tun din huna hian mi singruk sangriat vel chu an chin hriat lawin an la om mekani hanti hetiang ani wang hian Euronews chuan nunna chan zat hi singtam tak po tling thai din huna handing meka lir ngingin angong hi ana in arap thak leni hanti